I šta ima ljudi Josipljenja toga storije i danas idemo zezanje na GTA 4. Gdje su ti novine? Da, majke ti, marš. To ti zato što nemaš novine. Vidio? Šta me pucaš, stani. Vidi ti. Šta me pucaš? Ti šta se ti dižeš? Ko ti rekao da se dižeš? Ko ti rekao da se dižeš? Okej, Čo? Mini suknja, Ovo me kripe. stoji, nosim stalno. Sjedno mi. Evo ovo uzem. Vozimo se sada tako. Hoće da ga provozam. Wow. Izdobro, ali nisam dobro skočio. Sad se izbaci. No kako izbacivanje, idemo... Da, moj bratac igra, ja vam govorim. Što ti govoriš? Mogu piran. Vidimo Kiperi na ove. Gdje izađe? Kiperi! Jeste! Nemojte da eksplodišete. Vidio! O kurac, ko ti je dao pravo da se zabiješ na ovo? Hajde želi. Bilo mi je drago upoznati vas, Kiperi. Vidio, kako će da zove čovjek. Gdje si ti pošao? Znači uzeli smo najsporiji auto koji smo mogli. Ma gdje ste vi, Kiperi? Vidi ovog što drifta. Vidi ovog tamo. Dečko, ja ti idem u... A što me pokupi. Ne možeš ništa, ali... Izbaci se! Ma kako izbacivali, ko će da ga pokupi? Ajmo. Uzmi motor. Kako da policiju ovu sad tužim, ona je mene odizao nabio. Kako da njih sad tužim? Ne može, vid pukla mi guma, gledajte sad ovo ljudi. Opa! Kako ga struji. Opa vidi kako me pokupio policajac. Ako ga ne Ali čujete... policajac, ko ti da pravo? Ajmo policajac, izlazi van, sad ću da te razbijem ko zeca. Ajde, dođi buraz. Dođi da te raznesem. Ajde, dođi vamo. Ptica. Ako umremo idemo na misiju. Ne idemo na misiju, ovo nije misiona, ovo je za bavanje u GTA 4. Opa, uzeli mi policijska kola. Uzimaj ključ, uzi stalno, vidi policijone. Vidi smetlara. Što mi zaustavlja. Vidi ovaj što prolazi. Daj auto. Što će kaže? Ajmo, daj moj auto, jesi čuo? Ovo. Vidi što me pokupio od iza. Ajde, ubiše me. Ne, Mišo. Evo mene u bolnici. Vidio. A gdje si ti pošao? Halo, momak. Sad ću da ja tebi pokažem ko je gazda ovdje. Što se buniš? Ajde izlazi. Čo? Vidi ono tamo što trči. Vidi ti njega. Amo mi da uzmemo moj auto. Taksi. Naš jedan. Vidio. Ko ti da znane, ne? Ko ti da... Ko je bistar kao ptica? To je Niko Belika, Melica. Vidi ga, vidi. Moće. Mini suknja, opstojnost je stalno. Ovaj taksi sve pred sobom. Stoji ti maksimalno.
Opo. Lepo ti stoji. Vidio. Što se ovdje dešava? Ajmo. Ljudi lete ko kiša ljudi. Šta je bilo u tom paketu? Odmah istaviti. Vidio tamo na to. Ajmo. Sad ćeš ti sa mnom tu. Šta ćeš? Idemo se voziti na jednom kotaču. Čuo? Probaj na jedan kotač. Vidio. Šta povijek? Sad na jedan kotač. Ade. Taksi, može voznja. Ali dalje od policije. Nisi trebao skrenut. Prestala te loviti. Ej! Ko ti je rekao da držiš ruke? Ti je rekao da držiš ruke? Ko ti je rekao? Ajde, vidi ga. Imaš još doznanje da bježiš od mene. Ko ti da? Ajde, Marko, stvori ti motor. Sakle. Opet ti stoji. Sve stano. Zima ne to vuče hrano. Ti lupsimo. Vidi ono tamo što trče. Sad ću ga stopiti. Vidi ovog što trči. Gdje si ti još? Sad kad ga od iza upalim. Što sam ja dobro upalio. Gdje ćeš? Vidio ovo na motoru. Čekaj da si razbio za proza. Vidiš što sam ga razbio. Ja bok posut motor. Bok pa. Ajmo. Idu. Ajmo ga pucat. Pucaj Muriju. Bre. Da je bre. Upa. Ajmo u drugoj tretmanu uzim. Kako stoji glas. Dobro, napravili smo pamet i to dosta. Opa! Digao se na zadnji kotač. Ne, super. O, di ćeš ti, mama? Pa, motor nam je. Mislila me lovit Murija. Još uvijek smo sa kacigom. Evo, skidaj kacigu. Alo, gdje ćeš ti? Što? Šta? Ko treba to doznanje da se stižeš? Evo, posudit ću ti auto. Vratim ti ga sutra na poslu. Vidi ovog što trči po autoputu i ovog kad te sad ako zgađa. Ja sam ti rekao da ne istrava tako. Što da ti radim? Sakle. Opet ti stoji, da si stoji. Opa. Zima je tu, vuče. Stoji ti baksi. Aj se zaleti zadnju neki stup. Od. Ne takav. Ne, zaleti se. Šta je to tu? Opa. Pust. Vidi ti ovo tu. Ma di ste vi pošli? Vidi auto. Vidi bolje auto. Vidio? Ti si isto živ, a? Ti ga našao, ti pokažem. Daj mi, imaš novac da mi kupiš nova kola. Čo? O, ma!
To ću ga razvaliti. Da mu pucam malo u glavu. Opa. Uf. Što je unutra? Mogu da vidim. A ne u taj auto, onako imaš bolji auto. Jajte sad ovo. Da napravimo jedan malo eksplozije. Evo jedna eksplozija. O, opasna mašina. Opa. Opa. Vidi ovo. Vidi ovo što trči. Šta ti je? Znači imamo još 3 pokušaja. A ne. Moramo... Vidi ga. Mi koliko buseva. Oprosti. Šta vi rješavate? Misiju? Ha? Vidi ona tamo po gore. Neću gledat. Ima znaš šta? Zlatnu sekiru i zlatnu tebe zvoni. Vidi. Vidimo se ljudi u sljedećem dijelu. Pozdrav.